Hakani ke episode kebeladap ni layak mi. Kung pastor na ilaay kadap kam to. Lesing la banya sakma nakai kaba dan kam ingi banya. Pakani ke cingi sakma jangi nakai kaba dan kam ingi banya lesi kalong kembali persya. Ya kamon ke jong play. Ling ba ka jing kentu, ling ba ka jing sneng joki bah lor mi. Lani joki kmi ki pa. Henry ko bakahagar ka ko ngu ino angle prime di pai pat. Shala katan rai. Hakani ke episode kebamenta tungin yak mi. Tu pastor sama uting. Tu lepas kita hari ke hau, hang tu ong wangel utrai. Tapi ni kintin hi kide kiba nomor bu represent ni utrai. Uyang nak bentang utrai. Temu kide kintin ke jong utrai. Pada ni penan kamu kintin namo. Ngan penroi yu sembai jong phasi kadai kata. Ba an omla asyuk banyo ya u nomor kajing man bun jong u. Men hawas sedang ha gitu session lah dia boleh berku sembah men boleh macam tu hang niru kata long yau sembai ubah lapun haka hagar kani ka jing kulan nanta ka baka dekat ke bakat wai ong ru haka hakmi phalapun khon bat phan kha ya u khon bat phan khat kerteng u ish mael ya u naba utrai ulah syakskor ya kajing sngo jenjar jongpa teka kerteng bat kajing jia kiemer pun kun ban kharu di ushenrang kerteng kajing udiu Ismail kajing mud yaktin Ismail utrai ulah sngo ya kajing jenjar jongpa baros ketanya Ismail mulai ban keno komode gede Ismail kabumut utrai Sngo, ya kecil jenjar, jongha. Ti kat ke bakat ar pada kolong uni uban mi mentah. Nau Abram, u beriu ubalayo jengkerku, bat na kanika merau pada. Kawahapan pendep ya kata kajing ajeng mut jong kasarai. Ya lau jong kurim. Tahang ni pada uni kun undan kajing lang kumno. Rakyat ku lupa ni ba hak dekat ke bakar ubriu hak dekat ke bakar we ya ka jingmut juga keteng Ismail kamu utra yo so jin jarjong pa temen tangin poi so betaw pin ong unlong ka jinglong ka bakon kang dipet to ubriu kum ukada khalau kakti jong u kan long banyale yo ubriu baro berkakti ubriu baro kanyale ya u bad hakmat lagi para baro unsyong darah long kasmo yangi ban yenujo robat utau kada khlau yo brio na persyang ya kaban pet ya ki katu ban ki jing batai ki bada hikat bater ngasiam bitang ka wei ka basuk ini bat ka bajam main sung thu ka jing penyesri mo kada khlau kalong bat ba ulong ukada ubom la ban penju hi ngasem bo im bila ka jong Ngelak pun kau kan? Kada khlau. Kada khlau. Ini mati sokong nawa ya leng menurui ben. Kau dari depan kan kada compare kan? Dong kidan ki kada ki walong menri hiyeng. Kidan kada pada fiora ngasih kompoi sini. Ti undong ubriu ubah kajing long ngajeng u mla dak nunu ban batai. Udah mla kajong. Bat halot yang kita kajing long. Namar kajing long ngajeng u Kemud kan buat tang kajing elek. Yakun kat badan. Yakun kat badan. Ilong kani kajing long jong ni kajing elek ang ni. Ngangit kan yemir pi waktu kajing perkhat ke jong ki khasi ke jong ni. Si ong em porang pun kunlung ku pakai tu kidan em kat tu kan ni ki bakaman jua mu aju asmo bodum lek kan ni dum lek katai. Boyok ka bit hi ki khun ki dang pun. Dipat juga semua na. Siang main tanah. Wanam penyiap ya no lani wanam ya he nia sinu boyok ka akhir hau ni berpun na. Tangapat ini katu kajingjah pedeng jong kasarai. Bat kani ka kami ka pun ni u katu kajing ele ang tu ni. Ikum bakarung sudan hau ni mata. Oh sudan ni ni unukum kada khalau. Nyele kiwe nyele u. Buat undan lagi jaka barok kan. Unroi hani om unroi ba bun brio kamu ketu jingile jadi ki arngut ki kentai kayi jo Abram mun kasarai ber ka hagar long asu antat ke yo ta ini khbo taw ni long
Ni khut ka jabadon. Ngai sepak khat ikatien ya kan ikatien am. Miele ka jabadon na persria mani ka porum ta ka man roi sibon mo gijat badi upun. Ngai sepak khat inde tu gijat badi lo sigi ba ora. AK47 ra. Itu kan kata tekan kan demi Arab di mang kamne ika jong kebenta jong iwin ker ni kata. Oh. Kata tekan demi nyat ista ndoi long kajing long jong utawan mi. Nakani kan lain. Jong kani kajing song kha pada jong Abraham bat ka Hagar. Kemudian day to day kun bami ban penyo ya kan kajing kular ko mangilai keren benda ne penyo kajing kular jong ublai kala ajo kan jata ulong kan kuning kong tamam dei pada jong kani kalong jing long sem kumbaka athung na wasdang te namar budan pada yo sumba jong Abraham te uni te unroi pad unroi lemat kituki jinglong dan rei msim ong pada ba kini kin sadu jaino dekin roi tingin hapsim positif ya kata ba ublei ya kajing temu ko jong uriun ban kot sia kata kajing temu ko ula da kular kemudian haba kini kila persiang kemudian umpat sim address te kini isu long da kai bagi ini kan kalau namar ba uni uya ringkat ba uni ba ula kerku kemudian dia kata kajing kerku sim pendekut ah dia kata kan haban syai yo i kumbatai da kumai ki bai pulir to kababut hari nya katu kawan kani ka reaction kan ya po jong Hagar ni khot ka bakhat lai ti kala khot ya ka kerteng utrai wala kren ka mami ablei meyo ianga na ba kala ong sisya ngati ngadang i hang niru ya uta andau lapau hanga ti ha kani ka jing kren namar ki dan kini ki jing kerku wat namar ba kadon du kata ka jing itu lupa siap hang jong kajing long jong uta o kundong bat pateng ki babot tekani ka ai ngangit ba kandon ka ji kren ko song thu ba kani ka di khubor khubon utrai te kum ba kalong hai ti ki por ko khamin chwa te unu bo yu i ya ublei bo im dan ni representative jong Umar Khamat kamot ndam im hi kamot kadan tu kajing ting burong tu kajing siap ting kani kum kam bra ko wan Egypt kadon ni kum kata konsep aka kat konsep tu bangan nang im em kat bangan ni yang ni kali ni ubri bawan ublei tina kata kadau ka ai kerteng hang ni utrai o ablei me ianga te ha ka Hebrew ka dei ke el roy ublei ubayu ianga bat bangang nang im hak ti Hebrew el roy kena kasih el roy roy mung to kam ngin mi kran janga e gatu to Elroy what ublei iya naman ra ta sima Elroy te Hebrew to kad khot ka khat sa bat ko namar kata la khot ya kata ka pukuri ka beer la hairoi hakmi ka dan hapadeng ka kadesh bat ka berat kani shlong met kumnul ajar ka tang itu pukuri kani na kani ka jingja beer la hai roy to khatu ka dikibenta ka ba arm nei kemut bakani ka bladai banlong tang kamarau ko sale ben entah pakai keren pada bak ni angel jong turai kadan bela ka jong pada ka pateng ka bakrau bayar ta kata ro kani jingkar ku jong turai mari kata ka jingkar ku ro ni sai pulih kamadin tengin mdi ban ong bet ba haba ublei uji tayuni dan kanu ba pher mo pundono em ipet ya ka jingkrau ka jong ublei ba ka jing im briu hi nad hadian yo ka jing slai jing im briu hi i ba ki don ki khap ki ba ki long ki ba korno tang la dakil ale ya ka pala ya tapi kaya la ka jong handai hangi ru uni khulung wa pun hakani kalong gieng haka Hagar kamde ke jing le to khulung ha kamde ti boleh uncatim tengah masih jira jadi kiru temen kiru rong ba ti long ka hok ka jong u ban im lu la dep u bleung ni labong ni ke jing kerkut kin dan hu oli kundung pateng ka bon to ni poi na sti bentai bakat du jang ka lenong ko kan riu hang tu ni i i kum bakani kalong yeng sem kala yesuk te bat ka Hagar pada ka khai yau khun yau Abraham la khot kerteng u Ismail yau khun jong u yau ba la la ka Hagar hang tei ai kerteng
ya udi khun bopun haka Hagar. Mentah pada ubai kerteng udeu Abram. Kemudian kedon kecing Yamir pedeng kini. Wa Abram pada Hagar. Mentah kan long kawai ke bangi hab ban syai ni long ke bangi hab ban perkhat lepan duduk mentah kalau ba. Lapun lai thu undi senrang kan thei la ai ru ya ka kerteng. Mentah ni pada buat pendap ya kata pada aina be hau ni Abraham no bobla dei pa ubadan ya ka jingkerku. Ti uni ujar kerteng ya uni dau Ismail. Te kata ka jingker ni bukum nu kata ka bahal ndet ngimtip cuma ing ni. Tandai ka siya thu be ni ba uni udi khun jong Abraham ba ka Hagar ka khayu. Tapi de pipet bahagi ni kintin ni kemut ka Hagar la syukudo ke kelongtang kanong ha. Kalau poin saya kata apa pertama, nama Hagar adalah kayu pun ya Abram. Tengok udah bingung kenti, udah so jauh Abram. Ini kan dia bilang kan nongkhan, kan mesin makan ni. Ya, Abram lah kerteng Ismail Yahud yang bala Hagar. Hang ni khun juga kata. Tu ayat tempat Ismail. Kini kalau Ismail pak kerteng. Kadi kan juk. Kani Hagar kayo no angel telesi kala apan long ba kani Hagar kala yesu ikat kajing siam kala ban long kata kala ban long tamar kajing kran hi yang sam te kan don mai kedan te long ya kani kerteng kan long ke kerteng ke bakaran ya situation ya kajing ja te ko no utrai ula sya skor ya kajing semua jenjar Abang yang ni long ka kerteng Ismail markan kejingja kamon mau try no iki bahapanya iki bukum hini kinti kejing ni ubat bet akti kan kena kata kedau ba kiwan rubat ki jingker ku jenjar smart jenjar ndai ke jingker ku pada kai tulang takan hang ni mun kani ka kerteng ru dei ki brio ki bawang Dewa angel try ba ai. Uniu khun ru dei ki brio ki ba ai. Kadai ki jingle brio ki plan brio. Ande ki blei bu kar khu pan pelong kat bu fi ong session ba dep kat ban kha pan pun ke tam ma jong le pan kar khu pan rai. Tamu dia kan kerteng ru i ni dei ma ki ba bun kam nyawa. Te do try wa Ismail. Ti ha ba pun kut ya tu pada kawan ra biang nama kani ke jing ke khana hangimu. Kasarai Hagar, Abram. Lain mut ki personality. Sarai, Hagar, Abram. Lapo ini udah angil utrai Hagar. Hadir itu kila mi kita ki khana ko mengi pemtan. Entah pada kapai dengan syu Abram. Mara ba khana kadang jorong pada Abram. Kan betul Abram macam mana? Itu lah bau Abram ulang prapon riusnem men ba ka Hagar kalak ha ya Ismail hau Abram. Kemudian ladang isim bagian kalau nang bukan riu ni baka kulor ka jong ublei I kumbak kadai ka subjek ka wakmat ya jong kajing keren jong kalau ni langsam mandroi tingkan mau itu kalau nang yus khamat lu Abraham uyai keli ublei tak lanu kanja dah ublei jubab kumoi mentah ni sak kurim ka jong to nya weng nak kini kajing dak bagi lek mi tu kila lek mentah kadi kini kajing kot ni tingi I ba ya ka kulor ka jong ublei kham tam ya ka bai dei bat ka kha ka pun ab ke David bentang jong ublei nai ringko sinu ru nai khmi ya ka ba kani ka perthai sau dong sau kun ka kai don ka jong ka bentang ni mal ngi ni ba ka mi jing wat ha ka tu ka bangi ong tu ka surugasi bil ka tu kadan ka bentaru ka ki ha pandon da ki jing asoi iki yang kajing soi hoi ti long katu ka kami ka pun kun long kan dei ke khmat jong kini ki kurim ki bakwa kun te ke long hum kita ki jing kitan ta kini ki por lu mishat ik makasuk hendai ya kata ka ba ik makasuk dak langat ya kan kalau nging semi I bakam dei ka basuk ka mi ya ka jing ka ba ar pa dek bangi I hani kalau ba inu I kundung I bapun kita idei ibentah jong ublaya May dimensi brio te pastor kalau nong khanding la etep Hakan ni ke episode ke banuan
ngin yakhmi Jadi lo jang tak nong rim bat caption kan. Dekat ke ba prap de ban ngan ai ha me bat hau sumbai jong me hadin jong me ya kari ha ka ba me syong nong wei ya kari kanan borok ka wei kan ya ka ban long ke bentat trai ban ya junom bat ngan long ublei jong ki